o Kasalelia Mango. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program watch kun gauna batasang option PIO tan apple o kawitan option speaker. O ngay sapol mamay latu Cynthia Eliowat kar matansak sa karepit John Way out of an wrong watch. Rukwepi iban batch-patchonin lang amo way menchiyang PH ngal sa karan wow o katong tampukuran anilap sa machay coach ngal sa karan kay Bonnie o wow lap tampukuran na rakso ko and Pohnpei wow lap tampukuran sa nangkan ko tachowan wang tisapol marlukan ko nanalang ko nangkan ye ko wow shoror to ka sapol machay kapnayan buin Pohnpei the Honorable Stephenson Joseph Karyawan kapna Honorable Francisco L. Yuanis. Speaker and Puinong Kawata ko sa net kay sa Kawan Buin Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, o yung amoy Honorable Senator Scan Coros. Sa ko pong lakalapan Buin Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph, o yung amoy sa ko pong Can Coros. Labalap kay T. Can Coros ng Pelian Chia, Momotso o Copperman. Ngal wow and kaklalang John Buin Pohnpei yunsap sa machanan kalal len mas likin kalal watch. Rakaj o koros pasyon ng program watch. Nusulay silisak tarong kaunoriya kutriyasak tayo sa pulmasyay po ng kawata ko sa net kay sa Kawan Buin Pohnpei pachawan siya langar ng ran kayo and aray siya benachoror kalmaw Kulok Asak Ministry Asak Sibelan Mensang nan wasang wiyalamalang peilabalak nan kolonya. Puensan salamawang John Buin Pohnpei yunsak mawiyalamalang watch ruwas sang kapinayan Buin Pohnpei. Sabol machay Speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, mepachawan rachangata wiyalamalang choror watch o kamo wegulolawan rachangata sang Juan Paronte Senator Edgar. Rukwa kubachatian rano chet so chet ngalen ku quorum ain sansan no yala malamot so chakap tola mo o rano letier clock asak ministry asak wano spellen mensa Nusulay sli sa kayo parang kaunoriya kutri asak tayo sapol machay puinong koko sa net kay sa kawan Buin Pohnpei pachawan siya lang ng ran karyaw na naray chungan siya na choror kalmaw clock asak ministry asak limaw spellen mensan nan wasang wiyalamalang peilabalak ng kolonya. Sapol machay Speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi may pachawan ruchungata wiyalamalang watch o kamuwagulolawan ruchungata San Juan Paronte Senator Perez. Rukwepian niya quorum ain sansan may iraoralap silu me pachatian ran watch kachiyo apali. Iraoralap kayo ye irachoror. Tan irachoror irayo me miya me ye wan ririya and wiyalamalang choror watch. Sansaler na wiyalamalang watch pan ririya ran silu me cheptam nisulay silisap o panititiniya ko seo parang kaunoriya kutriyasap tayo. Iraoralap karyaw ye standing committee report the report sang committee kan tan iraoralap watch report yung mamiye ye standing committee report na nampes isisak tuwaw lat niyan riyasap tayo may itan mo kapese como kadin pechek metoka yung kapinayan Buin Pohnpei chungal men kapese nampe tuwaisak walu lat niyan riyasap tayo may pit chungalitit om Director and Public Safety. Sansan na report watch alarta sa mumotun sa Puinong Koko sa net kay sa Kawan Buin Pohnpei. O report lang sa pamtiyan chayan ko may Senator Perez pachawan muya chairman. Kaya sa plan ralat yung nomination te ititakan. Tan raoralapot sansan may tita nan may peitait longer nan proporch nan pe isisap tuwaw na pinyal riyasap tayo. Sansan kapinaya chumalitid met toka Mr. Ernest Edmond om Director and Public Safety. Iti tamanet so siya pachawanal
Bachowan alet ka manamanan pinung kukosanet kaysa ewan wim Pohnpei ni usus esapaw o isuso. Niyakos tarang kaunang riya katriyasak tayo. Sapal na siya pinung kukosanet kaysa ewan wim Pohnpei bachowan chiyalangar nan kaysa lamran and wiyalamalan choror watch nukula kaysa minitriyasak spelen maysang nan wasan wiya lamalam pelabalak ng kolonya. Sapal na siya speaker ti Honorable Marvin T. Yamaguchi, may pachawan ruchungata wiya lamalam watch o kamuwa kulolawan ruchungata San Juan karon te Senator Redcar. Erpuepi pachatiyan rawo chech ngalan kiyar quorum, ayon sansan may ragalap silu may pachatiyan ranwach kachi o apali ng kimsak lang ranan wiya lamalang choror kalimbakwach. Iragalap kayo ye standing committee report, the report sang kamitikan. Dan iragalap wach, sansan na report limaw mamiye o ime bansan ta. Standing committee report, nan bawalisak lepanyal riyasak tayo. May itang o kapesen kapinahin win Pohnpei chungal miyang kapesen nante occupy sa klimaw lebanyal riyasak tayo. May pit chungalitit metoka Mr. Dixon which o member and board of trustee and staff. Sansan na report watch sang kamti and staff may Senator Latorre Pachowan wiya chairman o alalta. Standing committee report na bawali sa pew lebanyal riyasak tayo. May itang o kapese kamumatang ko sa net ng pew opkiyay sa kuso lebanyal riyasak tayo. May songasongan wakit sa kulmatche ko sa netin win Pohnpei ng pew isak li lebanyal opkiyay sa tuwaw lebanyal riyasak silu. May bit budget transmission act o taron mo na riyakot riyasak tayo. O sapal machay ko sa natin win Pohnpei ng pe isak li lebanyal o pislisak tuwaw lebanyal riyasak silu met pit CPA the Comprehensive Budget Act and taron mo na riyakot riyasak tayo. Metro Port sang kamtiyan mo ni Senator Cor Pachowan wiya chairman o bil alalta. Esin ye standing committee report na bawali sa kriyaw lebanyal riyasak tayo. Me itano kapese kamumatang ko sa net nante opkiyay sa kwanaw lebanyal riyasak tayo. Me pilsongasongan wakit oralat and sapol machay ko sa neten win Pohnpei nante isak li lebanyal opkiyay sa tuwaw lebanyal riyasak silu. Sansan report watch pilsang kamtiyan mo ni o pilalalta sa mumutong sa watch. Etang ye standing committee report na bawalisak silu lebanyal riyasak tayo. May itang o kapese and kapinaya chungal men kapese ng occupy sak tayo lebanyal riyasak tayo. May pit chungalitit o important PTA metoka Mr. Cassidy Schoenberg. Sansan na report watch sang committee and PWTC may Senator Lepen Pachowan wiya chairman o pilalalta sang mamutong sa watch. Kayong sakla, ye standing committee report ng bawalisak tayo lebanyal riyasak tayo. May itang o kapese and kapinayan mo in Pohnpei chungal may ang kapese ng opul may isa kayo lebanyal riyasak tayo. May pit chungalitit o board of PDA metoka Salvation Salvador. Sansan na report watch report sang kamtiyan PWTC o bil alalta. Oralat koryaw ye nomination te ititapan. Tan oralat watch sansan may ititan napol nan rang pasiluwatch. Ititan ito ka Mr. Dixon which on board of trustee and staff kama naman sangar mumutun sa and pinon ko sa net kay sa kay 1 Pohnpei ni usus a sa 10A o Riau store.
Kim sa klan raralap ye ira choror. Tan ira choror ira yo me ye kamokitan reconsideration om and kapina itit om taraktaran public safety. Metoka Mr. Ernest Edmond. Sansan may tita manet sosyale kamanaman buinong kukosanet kay sa kawan buin Pohnpei ne usu sa isa kayo A o isuso. Mechech out of the Rongen Weeket nan Legislature o sa pinpagpagiche o luklukacha kukurakan koros ong nanautan Rongen me pangtacho tomur kalangan o kaselelia.